Guys, isi alam college to bang bang manon ngelong ade phone nang le post office kan phone nang le di post office along adin nemen pini nang le so piji ma mathat ding ne ta na si video skisot pon non mange to arang bong su to ya abi piji nang nak lo to nang tum matha pon hata eta chini nelang kopia bostu ne kopia non si post office fan phone nang call la deho te post office on le pale pona to helmet bai da tami tilong ke post office nang lo post office bang e bon elo non bang kengke aheman cholo phone call hai ni tumi ke ahem le bang pa ahem pon elo non bang kengke ahem kita man cholo 4 pm ota ki bon no pagadi ke non bang 4 kon 4 polote 4:30 cholo yo so let's see ahem lo dame so pihar muni ne chini ni hadi phones nai call lang to so a video le lang pono kicheng mi jut and de hon ne men stok plam no thong tage pine lo somon bosti adalong sedo this Nangle AtLo jo get girl Adsense so Pini bang kedi Ning Arong pik anlo ya finally nono bang ke unboxing kuribo polo jo unboxing kuri pore ho nang lano bo labang vlog nang kokpo unboxing ke so nang lano mo kicheng mengi jo dan dia lavender nang le tung ta mela ne le channel subscribe ke lang polo subscribe dam tal like comment share sita me picture unboxing abang soar lo long pia hor mu do don na paklamon pode ha so 1 2 3 go only far in the lang
ada bangke address lapen phone number email lah hai to gunang ji Google Adsense nang le pong ke pin number pin code lapen post office konat ne lai la so non bang nang paklangon po arlo ko pito to ne la Google Adsense arlo so 1 2 3 okay nona bangke jo lano your pin nalo 6 number 6 digit number lalo apply nang di ala from long dampo hanapan lo. Thank you for watching